Ngiwo kanye lo makhiwo lapho ababika indaba be-SABC bahlanganisela khona indaba nababuya nazo nanzi ezijujileko keza namhlanje. From either of those ministers and or my own minister, there was never any expression of dissatisfaction about the work of the task team. Ikomishini kaMadlanga izwebona ungqongqotjhe wamapholisa omkhulu waphatlalaja iphiko elicale izenzo zokubulawa kwabantu ezihlobana nepolitiki. Ukomishinara wamapholisa aselifile. The meeting will be broadly encompassing on all those issues that need us to implement as resolutions or decisions of the UN. Ungqongqotjhe wezamazwe ngamazwe uthi umhlangano we-G20 uqakathekile ekutheni kuvunyelwane ngensombululo ezirarulula imiraro iphasi lonke eliqalene nayo. Letter was directed. It's not a media statement. It's a letter directed to the Secretary General of the ANC. Ikomiti ekulu ye-ANC eLimpopo yisiphayilo isiqundo sikasihlalo wehlangano le uStanley Mathabata sokuzijamisela ngeqadi esikhundleni asiphetheko. Lela namhlanje lalile ukujingalingana ndaba zalo ngikho sibona silapha siphelele ngemfanelo zakhona lotshani makhaya. Ukomishinara wamapholisa uGeneral Fanny Masemula ufumene ithuba lokuvela phambi kokomishini kaMadlanga ukulandela ubufakazi bakakomishinara waKwaZulu-Natal uLieutenant General Mkhwanazi. Ikomishini ngephenya ngokucatshelwa kwemisebenzi yamapholisa nehlangothi lezomthetho. Nokho sakubuya ke mbukeli kileso story kade sikwethulela khona sona khathesi nokho nasiragela phambili njengomana abaholi bephasi basemhlanganweni wenitshaba ezibumbeneko eNew York abongqongqotjhe bezangaphandle bamazwe we-G20 nabo bahlangene ngeqadi ukulungiselela umhlangano wabaholi ozokubanjwa ngosinyikaba. Ungqongqotjhe wezamazwe ngamazwe Ronald Lamula ukhambele umhlangano wenitshaba ezibumbeneko uthi umhlangano lo uqakathekile ekutheni kuvunyelwane ngensombululo ezirarulula imiraro iphasi lonke eliqalene nawo. Abongqongqotjhe bezangaphandle emazweni we-G20 bahlangane ngaphandle komhlangano wenitshaba ezibumbeneko eNew York njengomana achidela amalanga wokubanjwa komhlangano wabaholi be-G20 oyokubanjelwa eSouth Africa ngosinyikaba. Umengameli Cyril Ramaphosa ulindele ukuthi ethule ikulumo emhlanganweni lo, kanti ungqongqotjhe wezamazwe ngamazwe uRonald Lamula uthi hlangana kwezinto eSouth Africa ezokukhuluma ngazo miraro iphasi lonke eliqalene nawo. The meeting will be broadly encompassing on all those issues that needs us to implement as resolutions or decisions of the UN. Hlangana nemiraro ezokuqalelelwa kakhulu ukuthuthukiswa kwamaziko wamazwe ngamazwe, ukuthula kwephasi lonke nezokuphepha, zemali nokuba khona kokudla okwaneleko. Kanti nokubandakanyeka kwelizwe leAmerica nakho kufakelwa amehlo. The US will participate. There is a confirmation, but it's not yet very clear as to at which level. Kanti endabeni yePalestina esele ingenwe namazwe afana neAustralia uLamula ugandelele nesekelo leSouth Africa esiphakamisweni sesisombululo samazwe amabili se-two state wakhombela nokuthi amaziko wamazwe ngamazwe avumelane ngesisombululo sinye. We see it as a major turning point to deal with the Israel impunity that is currently unfolding on the Gaza Strip, including the UN Human Rights Commission's report, which has provided with forensic detail. Umhlangano wabongqongqotjhe bamazwe wangaphandle obanjelwe eNew York usisendlalelo somhlangano wabaholi be-G20 oyokubanjwa ngosinyikaba. Lapha eSouth Africa ithi ukukhulumisana ngikho kuzokusiza kakhulu ekutholeni insombululo zokurarulula imiraro iphasi lonke eliqalene nawo. Mbukeli asibuyele kile ndaba ekhesa kuma ngayo phambilini. Ukomishinara wamapholisa uGeneral Fanny Masemula ufumene ithuba lokuvela phambi kwekomishini kaMadlanga ukulandela ubufakazi bakakomishinara waKwaZulu-Natal uLieutenant General Mkhwanazi. Ikomishini ngephenya ngokucatshelwa kwemisebenzi yamapholisa nehlangothi lezomthetho.
Asinqabeze ngalokho-ke kungasazwakala umdumo ebegade siwuhlelile phambilini. Nasilagela phambili lithulisiwe kude icala lokubulawa kwakaSenzomeyiwa ekhotho ephakemeko ePitori. Pheze ngemva kwenyanga umbuso ucede ngokwethula ubufakazi. Amagqwetha ajamile abasolwa aveze bona asakhulumisana nabantu ahlela ukubabiza bona bazokufakaza. Icala bekufuze lithome ngemva kobana umsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa alobe isibawo sokuthi kusulwe amacala athwese wona. uMaphisa nabanye abane baqalene necala lokubulala uSenzomeyiwa ngo-2014. Kuzokuthatha imveke ngaphambi kokuthi kwaziwe bona amagqwetha wasola ecaleni lokubulawa kwakaSenzomeyiwa ayokubiza abantu bona zokwethula ubufakazi. Bathi basakhulumisana kanti batraga isikhathi esingezeleleko ukuthi bangathoma. There are witnesses that they would want me to go consult and as their legal representative determine their relevance in the course of their case. And I've indicated, my lord, on the 2nd of September 2025 that I would request that today's date be treated as a provisional date. I've been all over this country, Northwest, Gauteng, Mpumalanga, and we are left with certain provinces as well, my lord, to consult with witnesses whose names Mr. Ntanzi finished to me to contact them and prepare them for his defense, my lord. U-advocate Sithulele Nxumalo utshela ikhotho bona uhlela ukubiza umsolwa wesine uMthokoziseni Maphisa ukuzokwethula ubufakazi. uMaphisa mhlapha ulahlwe licala lokusula amacala akhe. Ikhotho ifumene ukuthi uMaphisa fanele asiphendulele. Umbuso usola bona uMaphisa wagijimela ngendlini yakwenzeka isehlakalo. There are few witnesses that I still need to consult with, as my colleagues have indicated that there are consultations which are scheduled for this week. In the circumstances, my lord, I'll request a postponement. The witnesses, my lord, I discovered that they are available on different dates because of the work commitments and the health commitments, my lord. As a result, I still have to finalize this week with other witnesses as well as next week, my lord. Icala lizokuragwa nge-13 inyanga ezako. Ikomiti ekulu ye-ANC eLimpopo isiphayile isiqundo sikasihlalo wehlangano le uStanley Mathabatha sokuzijamisela ngeqadi esikhundleni asiphetheko. Ikomiti ithi ayisekele isiqundo esinjalo ithi kufanele ayilinde bekuphele ithemi yakhe ngomgwengweni wankomnyaka ozako. uMathabatha wangaliswa ukuthi kunemihwa angakhambelani nayo eyenziwa ngamanye amalunga wehlangano le. I-ANC eLimpopo bengakhambisana nesiqundo sikaMathabatha. Mhlapha nje unobhalazombelele we-ANC uFikile Mbalula wachitha isiqundo sikaMathabatha sokuhlika esikhundleni sakhe. Wadakufara ikomiti ekulu eLimpopo wayibizela emzimkhulu we-ANC eLithuli. Lapho kwasonjululwa khona imiraro yangaphakathi eyavela noMathabatha. uMathabatha ongundunankulu walokhu yanokhe waba ngungqongqotshi wezokuthuthukiswa kwendawo zemakhaya nokwabiwa kwenaga. Wakhaphutlwa nalihlelo elabe lilandelwa ngesikhathi kunekhetho esingini sebembe neWaterberg. Nanyana kwenzeke konke lokhu, i-ANC ithi akunagadango elokuthathela uMathabatha. Bathi bayamsekela ngokuhola ihlangano le. The letter was directed, it's not a media statement. It's a letter directed to the Secretary General of the ANC, where the chair, he is expressing his viewpoint. And in the last line of his letter, he says, I am available for my leaders to engage me. Imphathimandla zithi umnqopho wabo kubekela phambili uqinisa ihlangano le bebalandela imigomo ye-ANC emagatsheni wayo. I-ANC eLimpopo ithi izimisele ukumsekela mahlangothi wonke uMathabatha bekufike lapha kuphela khona ithemu yakhe. Ungalingani ngaphakathi kwamahlelo okunikelwa kwamaparula eSouth Africa pha kunomthelelo omumbi emahlelweni wazobulungiswa ngokuhlengwa kwesimilo kani kuhlola ukuthi kufanele kubuyekezwe. Lokhu kuvezwe emhlanganweni ekubingwe ngawo ukubuyekeza amahlelo okunikela amaparuli eSouth Africa pha. Izazimthetho nabaklami bomthetho bathwenyekile ngemphoso ngaphakathi kwamaziko okuhlengwa kwesimilo kunye nomthetho wezobulungiswa. Okubangela ukuthi kube nesibalo esiphezulu sabantu abazibuyelelako abenza amacala nabanikelwa amaparoli. Current intake and management practices pose major obstacles
with manual data and paper-based record keeping, leaving room for errors and inefficiencies. Emvekeni ezimbalwa ibhodi yamaparula yanikela uDonovan Moodley iparula obekaqalene necala lokubulala kukaLane Matthews ngomgwengweni ngo-2004. Lokhu kwabangela isililo emndenini kaMatthews kunye neziqhemeni ezilwisana nokuhlorisana ngokobulili. I always say that if someone receives a sentence of 10 years of imprisonment, after 10 years, correctional services cannot say, well, we don't think that the person has not been adequately protected. The Department of Correctional Services is now on the right track. It's 31 years down the line. It is not only the parole regime and the release policies that needs real reform. Inthunywa ezikhambela umhlangano lo zisayokuhlanganisa inhloko zilinge ukufumana isombululo ngemthetho ekhona njenganje yokunikelwa kwamaparula endlini yesibethamthetho. Nasibuya entolo. Bathekile ukubana abantwana abancane bakhule bazi bona zikhona incwadi zelimi lesindebele abangazifunda enkolweni nemakhaya. Ithando lelimi lesindebele likaMuntle Muthu limenze wajugulula incwadi ebeyitlolwe ngesingisi wayisa esindebeleni ukuthi abantwana bamaNdebele bayifunde lula. Sokwamukela mbukeli na uceda ungena saphethe indaba lapha kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe. Inkosi yombuso sitshaba kwanzunza phangweni eBhetali uBhuti Mahlangu uthi kunefuneko yokuthi kukhuthazwe ilutsha bona lifunde amalimi wesintu enkolweni. Inkosi ikhulume lokhu ngesikhathi kubanje umnyanya wokugidinga inyanga yamagugu eBhetali eMpumalanga. Umnyanya lo bewukhanjelwe babelana abahlukahlukeneko nengikhulu zembusweni. Babantu abavela endaweni ngendawo abakhambela umnyanya wokugidingwa kwamagugu ebewuhlelwe ngebakwanzunza phangweni eBhetali eMpumalanga. Umnyanya lo bowukhanjelwe makhosi, amaduna, abelaphi bendabuko, ingikhulu zembusweni, ababelana abahlukahlukeneko namalungu omphakathi avele enitshabeni ezihlukahlukeneko. Bezefunda eMpumalanga baphumelele nabo. Bakwanzunza phangweni bathi ngomnyanya lo babinga ukubumbanisa isitshaba njengomani indawo ezifana naboBhetali kuzindawo ezande ngenitshaba ezihlukahlukeneko nje. Kanhlangana nokhunya abahlosileko ukukhuthaza ilutsha njengomani abalila ngokuthi baqalene nomraro wokuthi amalimi esintu akhamba yalahleka khulukhulu endaweni zemalokishini nemadorobheni. Ilutsha liphumelele ngobuningi nalo. Usuwazika umnyanya esintu angeze kwaba mnyanya ngaphandle kweninodo nensondo. Kidwe kangako neBhetali. Umnyanya lo lindele ukuthi urage nangomnyaka ozako kuyindawo le. Endabeni ze-SABC ngingukhamfat Masombuka. Ngikuphakela zona ngise-Auckland Park eJohannesburg. Ukuthuthuka ngokupheleleko kwamalimi ayedinywa amathuba esikhathini esidluleko afana nesindebele kusezandleni zesizukulwane esiphila namhlanje. Lokhu kunjengobana umuntu omutsha weTofontein B2 eMpumalanga uBuntle Muthu asekumele phezulu wajugulula incwadi bese likhona wayisa elimini lesindebele. Uthi ngalokhu ufuna lonke ilwazi lifike ngelimi lesindebele nesizukulwane nesisako. Ilimi lesindebele libalwa hlangana namalimi asengozini yokuthi angasakhulunywa esikhathini esizako. uBuntle Muthwa owenza imfundo zamalimi iLanguage and Linguistics eUNISA uchugulelele incwadi yesihloko esithi Chulumanco etlolwe ngesingisi wayisa esindebeleni. Njengesazi selimi esisakhulako nofana esisafundako, ukutsheja isindebele kungenza bona ngikwazi ukuhlaziya, ukutshala, ukuchugulula nokuthuthukisa imitlolo yelimi lesindebele ngokombono wefundo. Ngokwenza lokhu,
ngenza isiqinisekiso sokubana ilimi lesiNdebele liyafakwa emfundweni naku-technology. Umuthwa uthi amalimi wendabuko anomlando omuhle kanti kuqakathekile ukufundisa abantwana ngawo. Kuqakathekile ukubana abantwana abancane bakhule bazi bona zikhona incwadi zelimi lesiNdebele abangazifunda enkolweni nemakhaya. Lokhu kuzobenza bona bakwazi ukutlola ilimi lesiNdebele bakhule bazikhakhazisa ngalo. Umtloli wencwadi le uTumelo Muleleki uthi ukuthabele ekhulu ukusebenzisana nomuthwa. Uyatsho bona kuqakathekile ukuthi kuhlolwe incwadi ngamalimi wesintu. Ndayivuyela into yokuba ufuna ukwenza lento njengomuntu ofundayo, ufunda neUNISA, ufunda ulwimi lwesiNdebele. Ndacinga ukuba ndibona ukuthi yena ingaba umuntu olungile, oright, ozakwazi ukuthi angayiguqulela kakuhle esiNdebeleni. Incwadi ichulumanco ligama lesixhosa elitsho ithabo, itlolwe nguTumelo Muleleki. Ngingudlozi Mnisi endabeni ze-SABC eJohannesburg. Nakusenjalo nakwaXhosa ikitingiwe inyanga yamagugu esitshaba esitshabeni samaqweha emnyanyeni obizwa ibuyambo yamaqweha Cultural Festival elugangatho eNtabankulu. Ngalo mnyanya bathi kubunjaniswa isitshaba bekuthi kufundiswa nelutsha ngamasiko. Nakusenjalo nakwaXhosa ikitingiwe inyanga yamagugu esitshaba esitshabeni samaqweha emnyanyeni obizwa ibuyambo yamaqweha Cultural Festival elugangatho eNtabankulu. Ngalo mnyanya bathi kubunjanisa isitshaba begodwa kufundiswa nelutsha ngamasiko. Umnyanya lo udosa isitshaba samampondo namampondomise. Sijonge into yokubana ekugqibeleni sikwazi into bakuphuhliseke le ndawo esihleli kuyo khona ukuze abantu bethu baphile ubomi obungcono. Amaqweha njengoba ezinze apha asuka ngapha phesheya kwethina kwilizwe lamampondomise. Ungathi ucinga into yoba amaqweha ngamampondo kuba ke sihlele emhlabeni wamampondo apha iNtabankulu idolophu yaziwa ngoba idolophu yamampondo kodwa thina singamampondomise. Isitshaba sikholelwe ekutheni umlando waso uhlanakelwe. Sifuna ukumanya isizwe samaqweha nokuthi sikwazi ukunikeza imvelaphi yaso ngokucacileyo. Imbali yethu yayingazange ibhalwe kakuhle, sifuna into yokubana siyilungise. Ilutsha lizile kuchazwa imbali yamaqweha nabe bengayazi. Lento indinika ke ngoku umfutho wento ukuba ingaske izizwe zonke zizazi into ukuba zingubani zisukaphi. Yonke into from our ancestors, background to build your character, to just for anything, for leadership skills as abantu abangomama and abantu abangosisi as well. Tufundisa abantwana bethu and for the future. Amaqweha afuna ukuhlathulula kuhle nendaba ukuthi bona badabuke emampondweni kunalokho badabuka kumampondomise. Cha sizakhamezi zaseNingizimu Afrika asihambelane nalokho, imajority cha ayikuvumi nje ngempela. Indaba le yokuthi abobaba abanengi bangavumi uberegisa isibongo saboma ngingobana yibo abashadako aboma. Yokwenzakalani lokha indoda nenkosi iwisele namkha ithombise? Uyabona le yebongo hayi ngempela iyudida nje ubuntu ngoba asiyazi. Kulungile kona sothatha ibongo zomama. Ngikhalela nje ingane zethu lezi esakhulayo. Ungasithatha kanjani isibongo somuntu wesifazane? Kuzakwane ngabantu abathatha isithembu. Ugovernment usimoshela yonke into esazalwa ikhona apheke yendalo uyenza eyepolitiki. Esikhethwini esindwini sethu indaba ukuthi ubaba bathathe isibongo sikama. Ngiyakutshela mntwana enkosi ayenzeki yena ngeke yenzeka. Ngabelethwa ngabangaka. Sangikhe ngayibona into enjalo. Umbuso lo wethu lo ngathi sowucharaganisa izinto manje sozosizwisana nabezimo. Amathunzi anabili asethule ubusa emathebula nobujamo bezulu.
Asikuthokoze Bongwe silochise nombukeli ekhaya kungomvulo entambama sicalele ukuthi bunjani ubujamo bezulu sithola lapha ke ukuthi kunamafuna ucale lapha endaweni zangale ngeCape Town uchinge ngaleke ngakubodeben la sithola khona ke ukuthi kunamathuba wezulu alinganiselwa ku30% kanti ke baphakathi nenaga sibona lapha ligubuzese ngamafu nangaleke ngendaweni zangeKapa nakhona ligubuzese ngamafu nawuthi uyaqala ke kusasa amathuba lawo wezulu athukwanda ke endaweni ezimaphakathi ngeSouth Africa nge30% kanti ke nakya lapha eCape Town sibona kuchidela lapha ke umoya omakhaza sithole lapha ke isilemukiso ngokuhlwa namhlanje sisibona lapha ilawonje libukhala ukusuka lapha eGcebeka ukhambe njalo uyokufika endaweni zangaleke ngalenge KZN ezingegwini kanti ke kusasa ke sithole lapha ke isilemukiso semlilo yemango kileza indawo zabo Mahikeng nalapha ke endaweni zange Northern Cape siyakhamba ke sokuqalela ukuthi anjani amazinga wokuchisa sithome lapha ke ngesifundeni sakhona ngapha ngeGauteng sibona ke isifunda sithi ukufuthumala ngemva kwamadina iPitori ke yona ke ngayachisa ngokukhamba kwesikhathi sokuqalela lapha ke isifunda sangaleke ngeLimpopo siyabonakala ukuthi noma sithoma sipholile ngokukhamba kwesikhathi isifunda siyachisa kufuthumele lapha ke ePhalaburwa nangaleke ngePhulukwane nge27 izanini nge26 asiyocala lapha isifunda sangeMpumalanga naso ke sifuthumele ngemva kwamadina ku Middelburg 27 sibona lapha ke sikhukhuza khona ke i27 nakho bese endaweni zabo Emelo kuthi ukuphola nalapha eMkhondo bomhlanga kufuthumele nakhona iKwaZulu Natal bonakala ke ipholile endaweni eziningi kokustad yona ke imakhaza pheze imini yonke lapha ePortshepstone nakhona kumakhaza ngemva kwamadina nge19 soqala lapha ke iPumalanga Kapa ebonakala ipholile endaweni eziningi lapha iWillomo kubonakala kumakhaza nakhona ke pheze imini yonke siyangaleke ngesifundeni esingetshingalanga Kapa simakhazana njengoba ubonile umoya uchidela njaya iCape Town nge17 nangemva kwamadina endaweni ezingegwini pheze kumakhaza imini yonke iNorthern Cape bonakala ke nayo imakhaza khulukhulu lapha eSutherland ngemva kwamadina i17 ekseni kumakhaza khudlwana nawo yangaleke ngeFreystata isifunda sithi ke ukufuthumala ngokukhamba kwesikhathi nangaleke ngeNorthwest kufuthumele ngokukhamba kwesikhathi kuthi ke ezinye indawo kuyachisa asibonane kodwa ngesikhathi esilandelako Dido